ibarodeni mwana basiri asa radio yanje abantu bareto rugambo ngwe nanka radio ngu basibo nasibo music yonka aguma teke program oteko ba Mr Life kabaka oteko ba Sky nano oteko ba ready bateko program yawe ya comedy yabo gambira bana bukora radio bagitereze baze nasibo music yonka music oguma teko kongo guma teko na ba Mr Life kabaka ba Sky nana ba ready guma bateko program yawe ya comedy no me kwasire mu Uganda yona giteko baguma bajure abantu baguma jure go Nechi. Stop. Namsi harni. Kwa hata unamsi. Ngobosh. Namsia. Wasibaje sasa? Wasibaje wapi? Sama. Utakaida hivi. Sama. Uko mshisha kayaba karkwero aho mu rugondo funuka. Sebe cyande tati bintu byinji nanyezere kushaba mu rumo. Buri radio yawe kwasiremo mu Western Home. Nikwasire. Kana ni nyenda ompereza karmo nimbasa kore bintu byinji bayiza wenye wo ndebera. No basachi. Nine talent nimbasa kora talent wizo kwanga wizo nabire ngaro engaruka nazi n'abantu talent ine talent eyo kora radio wa TV konkati nanienda kuba nikora radio yawe no kanka TV no kanka radio no kora ho presenting baiza wara kana kikwenda kuyo kariya kokana na TV mukama wanje nimbasa kora wiza no mugu ogwa radio bazo kora ogwa radio kana arebe nkuko kukora nugenda afuteka TV akwatu no kasuru dasonsoma ndeni bakosa radio mwencho na jantka mate ati jambeni mai kore yabo nguko kumshija ndamuchereza kacho nanka ni chai mbona bataranzume teko manyarhanga wanje mbabazikori ati kumshija wanje nyabo yira hari habaho teka mera wone timere ngunjiri jiteka kanga uyo kumshija wanje na aina mateka mwende mwe bintu ngume mfitera hansi bizo kameni mfitera amazunka kuhereze bintu kabikiriza no twakwattura hamwe bintu ine kufite ko distance kwetaga kugira ngo nkwate hi twatenda kwata na mungaro ngobo shino irinda ki no chumanye kanje tagaza kutuda mbero makubya satu nabiro kubira awe obeni bwo watanga kumpe bintu ebi asa mushija wo wandusya birekao guma yo mushija nuka wansebe ndikani nasigeje kayasho konka wana bengaro ngwe muna bengaro banasi nabi